insipho engavehlanya kujike njengokutshona kwelanga. Ngixelela bonke nobengabuzanga. Akazalwanga nje ecosha amaphepha ambeze uhlanywa kwegusha umjito bengaphela unevumba wayenzeni usano wambona. Akazalwanga nje ecosha amaphepha ambeze uhlanywa kwegusha into ngaphela unevumba wayenzeni usano wambona. Wadla imali yomnikelo usenzile akakhalelwa bafethu. Wadla imali yomnikelo lomjito beconsequent. Wadla imali yomnikelo wadla imali yomnikelo. Abantu sebesola umuthi banuka izangoma bathi khona umuzo nethambo lengonyama solakala ukuthi bamthakathe khona. Mamela ndikulandelela biqale khona. Lo mfana waye blind ngabe sipane call center moto hamba ngazo ngathi wina amathenda. Thula sembhekile kaphelelwe i-omega sazana noThixo noma ekhuleka memeza shukuthi ubengenamahloni njengo Samson. Impilo beyiphila yona thina besiyifisa luthi kuyithola sonke sigcine njengokwisha sathika izinto bumini ngandilibale lo mini ufika amadoda amabini aze nombi usipho kunzima nomlenze ubukile umqondo udukile ndabuza yini kusukela nini adla madoda bekusemcimbini.